دمخوش تماشاوانن چارپن مدیا ایروژی به روژاوا گرمم لنبری ونه سرناوه مالباتا چارپن مدیا سلاو و رزگرتن خو پیشکشه و همی تماشاوانن کردستان دکم امی ویدارن هفته جی لسر روژاوه ام کاربن دمکی خوش به دورا ببورینن ونزانن روژاو هر کدچه روژالات ناوینجی ولات مجی روژاو ارتم گرمه الگوری دفعت خو امی کاربن به بودورا لسر روژا و گرم دانوسان نکی بکن نصیر سلاوکی تماشاوان نبکه جبو کاک باران جبو تماشاوان هیجا و جبو خباتا اوان کسی پر پاش کامرای چارپل مدیای گلکس پاس گل تماشاوانن برومت ونزانن لباکور اف مثلا کو ناو لیتی کرن دم آجو یا جی روژاوا کو هی چکبردانا پککی هبو حفظا چوی و تبی مدیاکی گلک پروپاگاندا کی گلک بهز هاتا کرنه و مقدارکی دورا سی کسی اندامن پککی چک خودانن و گلک روزنامه‌وان و بویار و پارتی و ریاست و سیاست جی بشتر و بویار بون لی پشتی وی تابع دروشه ودا اوه که کمیسیونه کی تی گوتو بیش کرن و وی مثلا چکدانینه و اوه داشی آلی که دا پارتین دستلاتدار دخوازن ترکای اقنا بکن که تو بازار اکی نکنه تو بویار اکی نکنه تو کریار اکی نکنه آلی دنه داشی در دورا دم پارتی و اوجی دخبتن کردا و در دورا خو اقنا بکن که پیش روژه که وی خوشه و مثلا کردا هنه که بینده چاره سر بن اف گفتگو هنه لی روژه و هری گران اف اوه یعنی اف کمیسیونه که تی آوا کرن بس عیان کاک باران دنگه تد نباش کاک باران دنگه تد نازل خوانه انترنت امر اوه او کر نظام اف کمیسیون کو هيا ام نظام ارکوی نزل على پارتین کو اندام وان د پارلمان دا هنه بوانار دانوسان نکی گرمه یا به سروکمار ترکی را دانوسان یا به بخشلی را یا به امرالی را یا لی اف کمیسیون هنه و ارکوی چه کاک باران دنگه تا نپر باشته دنگه تا تیو دارم تشکی فهم نکن فکر به گلو شبو شبو ya kak baran ket yani karsa komisyonu perseki geringe yani her se aliya xuya yel hafkerim bakasi ku em ji gotinin Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan derdixin weke ne ittifaqekî per zelal û vekirî be eşkere bijî ittifaqekî di navbêna her sê partiya di Dem û MHP û AK Parti û serokatiya wê jî Erdoğan dike ew wek ittifaqekî heye
ev ittifak لسر mesela komisyona a parlamento lehev kerene ve çok ez ji kêbe ji kîja partiye çend kes wê bejdar bibin ew lehev kerene bêtir jî ew partiyên ku gruba wan de parlamento de hene wê ew bin ê sereke vê dawiye biryar guhertin gotin yani ew kesên ew partiyên ku gruba wan tunê jî dikarin bejdar bibin wê grûpekî wanî çêbikin nizanim ji ser sî kesî rê her halde wê grûp komisyonekî wiha çêbikin biqasî ku min li medya mêzekir û medya Türkî bêtir gotinên Bahçeli û Erdogan hat fêmkirin ku ev komisyon tenê wê ji bo çekdanînê bixebite û tenê ji bo çekdanînê tenê jî na ew kesên ku çekê xwe dîtinin gerîlayê serokê wan in ew ê vana li kû derê bicî bibin çawa bicî bibin bêtir ev komisyon xuyayê wê li ser vê mijarê raweste aliyê din jî dibêjin na komisyon bi vî hawî nabe doh berî du roja Cemîl Bayix derket û axaftinekî dûr û dirêj kir got ji niha pêve em çek danayînin me çekdanî zaten me rê da heya dewlet pêngava navêje hinek tedbîra nestîne em êdî çek danayînin û bira kesek jî ji me vêya nexwaze ji aliyê dinê de Bahçeli axaftina wî gelekî dijwar bû ji aliyekî yani dijî muxalefeta Türkî a çi dibêjin MHP û AK Partî bêtir li ser CHP sekinî xuyayê li hember CHP helwestekî pir dijwar heye her yek bi awayekî vê helwesta hikûmetê û a Erdogan a dewletê û a Bahçelî bi awayekî şîrove dikin lê xuyayê dixwazin CHP ji hevdû bixin wan bê mane bikin bê helwest bihêlin hêza wê bişkînin belkî ji xwe re CHP û hinek partiyên biçûk wekî din wekî İYİ Partî wekî em bêjin ew Ümit Özdağ çi jêr dibêjin çi partiyê hinek partiyên wanî biçûk e ewana jî li derdora xwe bicivîne û bikarîbin muxalefetê bikin dijî vê pêverjoyê ji bo wî hawî jî tedbîra dîtin dixwazin CHP bê hêz bikin cihev bixin xuyayê CHP heta niha biryar nedayî ku ew ê di komisyonê de cî bigiriyana were xuyayê ku wê cî negire wanî rê didin yani helwestekî wiha heye kayjerê wê vê helwesta bêguherîn neyguherîn ew jî tiştekî din e mijarek dinê yî merek karin belkî li ser biaxivin ji bo çê helwestekî wanî girtin lê helwesta wan îro xuyayê ku di komisyonê de ew ê cî negirin İYİ Partî ji xwe cî nagire van partiyên biçûk ji xwe tune di wê derê de cî nagirin helwesta a Erdogan û Bahçelî pir eşkere bû ku ji pirsa terorê pêve tu tiştekî di vê pêvajoyê de tuneyê tu bazarî nehatiyê kirin li ser tu meselan axaftinên di pirsa Kurd û Kurdistanê de ez dibêjim Kurd û Kurdistan bêguman ew dibêjin tiştekî din ji xwe nav lê dikin Kurd sorûnû dibêjin wekî dinê li ser wê mijarê jî axaftin nehatiye kirin tu bazarî tuneyî tu tiştekî tuneyî yani xuyayê rasta rast Abdullah Öcalan û dewletê bi rêya îstixbaratê bêtir
استخبارات همه تشت آماده کردن پروگرام چکن لسر ویال هفدو کردن tabii ki aliyedini بپرسه و هنک اوان چپن ترکا هنک کفن شوپن برماین وان چپن ترکا کوی به پروفسور تیمزام چه ناف لخواده کن وانا به پیواجوی با عبدالله اوجالان گریددن عبدالله اوجالان مزندکن لی بامه راستی دوره عبدالله اوجالان تنه بریا دولت درکت پیش عبدالله اوجالان ده اساسی خود بهز دبو PKK derdeket peş helvesta PKK beter edi diraya giştiydi makultirdi bu devleti veyadi ve xateriyadi ku Abdullah Öcalan tamamıyla bir helves bebe Abdullah Öcalan çün Abdullah Öcalan derxastin peş diysa o ve pevajoya despekirin beguman sebebi ve berin me gotu bu melser haber da bu çive pevajoya despekir pevajoya hezin navnetewi pevajoya geşadana o buyerin le rojlata navarastulu Kurdistani ava Türkiye mecbur kırku be Abdullah Öcalan ve mesele çareser bike çareser kirin baame evuku yani PKK Kürda betir yani avuli PKK beguman çünkü PKK gorwan hem temsila Kürdadı ki hem jî embêjin cemahîrê ve per derdora wê per û zêdeyî ewilî wê bi dewletê re entegre bike daxwazên Kurda daxe asta herî kim daxe asta belediya bi dest bixin belediya yani bêtir azadiyê bidin belediya belkî di çerçeva Yekîtiya Ewropa de ew destelatdariya herêman bikaribin zêde bikin wê hemwelatî pirsa hemwelatiyê bi awayekî wê ji niv de bê nivîsîn di wê derê de wê çareseriyek hebe mesela şîrovekirina a hemwelatiyê de çünkü ev pirsa hemwelatiyê ji Cumhuriyetê heta îro di heman de heman hevokê de hatiye şîrovekirin û yani bingehekî wê nîjat perest yek milletî yek irq heta wek Kemal Atatürk bi xwe jî dibêje irqa Türk netewî Türk bêtir derdikeve pêş di wê de hemî kes wek Türk dibin asimilasyon zêdeyîn ji ber vêya jî ew dixwazin îro vêya bêguherîn çünkü ev nehat yani bicî nebû û xwestin ji hemî milletekî çê bikin milletê dinê asimîle bikin mixabin yek ji wana Kurd bûn ku asimîle nebûn tamam asimîle kirin heya astekê pêk hatiyin lê ev nayê wê maneyê ku em bêjinê Kurd êdî tamamıyla asimîle bûn ji mafê xwe dest berdan bûn hemwelatiyê Tirkiyê ku di wê çerçeva Tirkîtiyê de bûn hemwelatî ne wiha ye wê vêya van destelatdariyê wana jî dewleta Türk vêya dîn li gor vêya jî dixwazin ev pirsa hemwelatiyê bi awayekî çareser bikin ji niv de şîrovekirinekî nû hemwelatiyê tarîf bikin yani ez bi xwe bawer nakim ku ji vana pêvê tu pêngavên cidî bê avêtin divê pêvajoyê de ji xwe Bahçelî jî pir vekirî got û Erdogan jî pir vekirî gotin ku pers bi awayekî hatiye çareserkirin hinek tiştên kêmasî henin wek yani bêtir li ser dewleta a yasayî hukuk li ser wê bêtir tê rawestan kavê vêya jî çawa bikin ew jî xuyayê wê gelekî zehmet be
جعالیه کی ده تراب ام بیجن پارتیه کی کو 35% جسدی 35 دنگ خلقی دگره به ای پارتی رو وکیدنه دکاره به چل او حتی 45 مرکاره حساب بکه او تواناش ارتی راکت توانه حساب نکد وی پیوژوید بجی نکد چاوا دکاره آشتی لوی ولاتی پیک به دموکراسی چاوا دکاره آوا به پرسا کرد و کردستانی چاوا دکاره چاره سر به نکاره یعنی چه نابه او دناوا خود او پیوژو گلک ناکوکیان دپیچه بناکوکیان هاتی پیچاندن وکی جسری ده هاتیه پروگرام کرن ام نزانن چاو هاتیه پروگرام کرن لخویای ایرو لبر گرتنیه آستنگی در دکوین پیشیاوی هم جالیه دولته ده آستنگی هیه هم جالیه پککه ده آستنگی هیه یک جواناش یه مثلا کمیسیونیه کمیسیون گور دولت تنیج بو چکدانی نا پککه وان کسی چکی خودینن و چوابن بکد هرن و یعنی پیش روژا وان چبل سروی با آخوین آلیه پککه و عبدالله اوجالان شی بهتر آلیه پککه است نکارم بیجم عبدالله اوجالان پککه بهتر دبیجن برسا کرد هیه ev 5 ساله هم شر دکن 40 ساله هم شر دکن اکتیف هم شر دکن 40 سال مگلک شهید دان گلک ویرانی چه بون یعنی بدلی و دوی هنگ تشت هبن یعنی و ev جه تابان پککه جه در دور پککه دلخوازن پککه پر به حق و راست هنگ داخوازا دکن که کدوی بکن با من هگر نکن و پککه یعنی در دوره و اوان انسانا اکو خبات کرن شهید دانن مالویرانی چه بویه و وانگش با اوای اکی یعنی بیمانه ببن اجبر ویاجید با آمد او هلوستوان تابان پککه در دوره پککه راست که هنگ تشتاد دخواسته جبر ویا جی پککه آنها دی بیجه دوی هنگ دولت هنگ گاوا با بیجه بهتر لسر چی سکنن نه لسر مافی کردان ناسکنن با همه پککشی یعنی حتی نهاج دوی پککه دستلاتداری پککه آکجکه من نبیستی که راست راست جبو کردا چه دخوازن نهاتی زمان برا بیجنه مافی زمان تنه دخوازن او جی پینگاوکه برا بیجنه یعنی پرسا کرد وقت بنیش دی دوی خود دو جون لی کسک نابیجه پرسا کرد چیه چه دخوازن نابیجن عبدالله اوجالان برا جه او زحمتی و زورداریه لسر اوجالان برا رابن برا رابن یعنی کی گوتی برا رانبه او کسی اند حفصادن برابه بردان هر کس بیجه برابه بردان شوخه بلا سبب ده حفصادن ذاتا یعنی حقوس انسان جبو هنک نرینین خواهاتن گرتن ها هنک هنن بلکی سوش دارن جی او جی دوی به محکمه کی آزاد بین محکمه کرن دادوری یکی آزاد هبه او جی ایرو با آمد دادوری یکی آزاد دادوری یکی سر بخوال ترکیه صفره هیچ قیمتا و تنیه اش برواناشی ایرو پیواجو گیهاشتی آستکی خراب ناکهش او آرمانجا خواه اگر بوی هاوی بردوام بکه لی جعالیه دنیجی دو خویایه پک عبدالله اوجالان سر پکه به تمامی خودی هلوسته و با آوی دکن او جی به دولت را لحف کریه گر به دست عبدالله اوجالان دولت به و پیواجوی با آوایی که وکاتی پلان کرن که به داخواز و به هلوست بردوام بوه و او پیواجویا به انجام ببه کمیسیون کاوی بگه که داری از نزانم هنک جعالیادن جه مجید پرسن که هلوست عمل هم بر کمیسیون چیه کمیسیون کی چاوابه یعنی ام دفج کمیسیون نابجم ام بردن و کمیسیون قد نمهم ام نابجم
لجعالیه دنه ده تفگرا کرد یکیتیا تفگرا کرد گلکی گرینگه ایلو دوی پیوژوی ده مخابن هلوستا تفگرن کردستانی ایلو یکو دردکوین پیشیا مدیا و بیانا دردخن و گوتنا دبیجن لی هلوسته کی هفبش مخابن تنیه به پاره تفگرا کرد جوی هلوسته آکی ماسی اوه هگر هلوستا خوان تفگرا باکور کردستانی آنتوی اکو ستاتیه جه کردستانی را دخوازن جه ملت کرد را دخوازن دسته خو ندن هف و هفکاریه کی پیکنینن لهمبر وی کمیسیونی جی و پشتی وی کمیسیونی بنگاوین بی آویتن و دیسا بی باندور و نرینین خواتنی د مدیا بکاره بنبیجن که اوجی تو قیمتی حربیا و تنیه جبو ویاجی هر کس جبو خواه هر پارتیه کی کل ایرو لباکره کردستانی که دبیجنم کرد و کردستانینن جبو خواه و یکی تیه بپاریزن جبو هلوستا خو مثلا بیجن پوکه جبو هلوستا وی باکره کردستانی جی بگیره که هلوستا کیوی آنتوی دموکراتیکه باشه بسری خواه تو تنه تو نکار ویتشتی بکه دویتون پارتیه دینره هلوستا پوکه بقاسی از دبینم نکو اندام پوکه یا بوی رنگین از دوی مسئله وانی لی میزناکم براستی لی هلوستا پوکه ده مثلا هفکاری و یکیتیه ده بگومان جه آوا کرنا خو حتی ایرو بینگاوین اساسی تاویجن نرینین وان اساسینن partiyendin jî hinek gavan tavêjin hinkişta dibêjin lê nakokiyê di nava hinek partiya de mixabin îro dibin astenga sereke banga me ji bo wan partînan ji bo wan camêran ev ku ji bo xwe ji bo bihêzbûna xwe ji bo dengê we li raya giştî a Kurdistanê û a cîhanê bê bela kirin qîmet bê dayên ji bo nerînên we helwesta we hêza xwe bikin yek van nakokiyên xwe bihêlin werin em bi hev re hevkariyekî pêk bînin em karibin li hember dewletê li hember sual û pirs û pirsgirêkên ku derdikevin pêşiya me em karibin bi awayekî hevbeş bersîv bidin û helwest bigirin li hember wan bêtir ez karim vêya bêjim ji bo vê pirsa komisyonê jî yek ji vanayê lê esasê wê pirsa Kurd û Kurdistanê ye pirsa hevkariyê ye eger Kurd karibin hevkariyekî cidî bikin bi amî wê bikaribin dengê xwe bikin û wê bi xwedî bandor bin jî yani yek şey ez aliyê xwe da were internetê ewa min zêde îro ez ji ber wî hawî dibêjim ez we xuyayê lêborîna xwe dixwazim ji hemî temaşevana lê ew ê yani min nikarbû zêde teqîb jî bikim ew ê lê bêguman yani em hemî dibêjin rojhilata navên dikele rojhilata navên ber bi guhrandina ye ber bi bûyerên nû ye lê mixabin em Kurd heya niha nedwê astê dane ku ji van bûyer û kiryara li gorê pêwîstî sûd werbigirin û li Bakurê Kurdistanê jî em wek Partiya Welatparêzê Kurdistanê ji destpêkê de gazî dikin hawar dikin daxwaz dikin ji hemî aliya hem ji kesên rewşenbîr û serbixwe û alî û pêkhateyên Kurdistanê hem ji partiyên Kurdistanê em daxwaz dikin em karibin roj bi roj gavek pêş da karibin hêza xwe bigîjin hevûdû di vê naberê da ev tedî demekî berê destpêka nû civînekî li Diyarbekirê çêkir civîn zêde serkeftî nebû yani ew hêviyê ku dihat kirin nehat destpêkirin lê grûpekî niha wê wek kesên serbixwe û derdorê dixwazin gavekî bûyî rengî piçekî pêş bixin ew bikin ez hêvîdarim ku vana karibin xwe bigîjinin
پیکاتین جواک ده بگیجن هبودو یعنی ام اگر او دیسا ورن بردارین پارتی و ریخستن کون و کادرن کون تنه و سرکفتی نبه یعنی ام رجاع دکن هیوی دکن داخواز دکن که ام کاربن پیکاتین کردستانه تبو آلین سیاسی و جواکی و روشنبیری تبو هف کاربن ریک ریبازه که بینجبه کدام هیویا من ناسا کنه بویر لیویا من ناسا کنن هر دکله ام گرک بشکی گاب آویجن بگمان اف مثلا اوه دا تشتکو تجیهان زمان اف کمیسیون و خباتنج بوه لیخوانه آلین ترکیه بخون نلهفن yani دوی دا سریوان بخون نزراله yani اوه کمیسیون چکنج بور چکن یا جی او پارتی ورنج برکو بنی ماسه دانوستان نکی گرمه هر روش هفدیتن به پارتی را تکرنه آلیه ترکیه جی اما کردا کس به کردا او رازده دانوستان نکی بکری نای کرنه ام نزانن چه دوان دانوستان نرده هیا لی هر پین گاوه که اگر پرسا کردا گاوه که بیاویتن ام وقت پارتی اولاد پارزین کردستانی جی وقت چارپل مدیاجی هم پشت گیرین حوال بندن ام دلخوازن ولو گاوین گلک پچوک بنجی مرد پشت گیرید که حوال بنده وینه لی او داخوازن که کمیسیون ندیار کمیسیونا ارکو و اوه ندیار اوه کی بچاوه تدا جی بگه داخوازن کش در بدا تکرنه نج آلی فرمی کمیسیون یا جی کوه خباته تکن جدر بدا تکرنه بچکی نرده yani جبکو تنزانی گووند چیه سازه و چاوه لید که و ترابی گووند بچه قایده بکی تنزانی اواجه رو بازه کی نباشه yani اوه دا لیم هی بیدارن که ده پرسا کردا هنکی گاب بین هاویتنه پیوشتیا کردا وطنه تاوه ملت دوی واردا گابن بیاو گاوه هفی بچوک منجیم پشکیرید کن هوال بندید کن yani باکور کردستانه ام دیسا دوباره گازی و کمیسته آن کمیسیونا کرد خوازن گابه کی برفره آوایا کی برفره چکن ام هیدارن که خوب بگی جنن پیکاتین جواته کسین دستالاتار کسین کو کاربر جواکه دا خودی باندور بن اوانا بکشین نوا خباته اگر او نگیجن نوا خباته آوایی که خباته کی برفره آوا کرنا و زحمت به یا جیل گوره پیوستیا که مرد خوازه و پیکنه دوی هیویه دانه دوان چرچوه دا طبی شروع بره من کار بود تاقیب بکن لگوره باکور اگر بویرم تشتین که هبنم yani bıçakı bir domenin yana le derbe perçe bakurji gele buyar kriyarın green tankerine hem le başur hem le Suriye o başure Rojava tankerine nizam divan vara da eğer bakur tişaki em zedale bakın bejib em derbase perçe dine bin gore derfeta demafa tabii bağımı yani iro ve pevajoyal bakur despekiri bağım giringi yani çe armanca ve hebe çe encama bixor bine çe de bebra bebe iro pengavek heye iro helwestik heye dibem je narazi bin dibem hatta dijive bin dibnel gor fikrame be le iro pevajoyek heye baş xarab tişteki heye lehember ve kurt çedekin لهمبر وان بویرین لروجلاتا ناوراست کو وقتی گوتن کو امریکا و انگلیس از بخو باور ناکم لی ناوی وان در باست بن دگلگ جیاد ناوی وان در باست بن لی از هیچ لسر انگلیزا pozitif نافکرم pozitif تجاری انگلیز دروجلاتا ناوراست جبو جواتک پرچاندی پرنتوی دناو آشتیه دو بجی از هلوستا وان نابینم لی امریکا و اسرائیل و فرانسا دوی درده حیانو ها فکری بو امریکا هنک بنگاف پاش داویتن خویایه هنک جوان آلیه کی امریکا ایرو بخوشی دناوا خود وکسی پرچهی چار پرچهی تف دیگره جارنا تو دبینج وزارت درو نرینتن کو تمامیل دیجی بردف که ترامپ
پنتاگون تشتادی بیجه تو دبینه هر دو رد دکن یعنی هنک خویای هنک آلوزی دستلاتداری امریکای ده هیه لیوه دولتی که مزنه و بکاره به هلوست سر راست بکه و آلوزی جورتی راکه او پرسوانه لخویای به آمی اف گوهر پارز هزین گوهر پارز این جهانی دخوازن روجلاتا ناوراست هلوسته کی فکری هیه و با آمی و نسکنه و پیک بی مجبور پیک بی و روجلاتا ناوراست و دولتین روجلاتا ناوراست او وانا وکی خواه ایدی بردوام نکن و نکاره بن بردوام بکن و دی سترکتورا وان دی گوهرین چه بوه و دی دستورا وان دی گوهرین چه بوه و لهمبر زمان و اول و اتنیکین جدا و حلوستین وان جدا ببن اوی گوهرین چه بوه دوی داره ده لباکر کردستان بگو من باشور و روش آوا ایرو هنگ دست کفتین هنگ دست کردادن ده دوی بی پاراستن بچه آوی دوی بی پاراستن لباکر کردستانی به نفوسا خواه به جغرافیا خواه جیه کی گله کی گرینگه و پیویست لباکر کردستانی هز نتوی به هز ببن نرینین وان به باندور ببن دی جیانه ده پنگاو باویجن داخوازین وان زلال ایوکری هبن جبو ویاجی اف کمیسیونا آد دوام ما کمیسیونا اولی پارلمنتو سروی آخفین کمیسیونا دوام جی که جعالیه دستپیکان نو و هنک کسین سر بخواه کمیسیونک چه کرنه پیروزه ام هیویدارن بسر کوه ام هیویدارن پنگاوین جدی بناویتن ده هلوستا خود به اصرار بن لبقاسی استه گشتن او دخوازین وان وکه ام بیجن کورین گران با ام ایرو لباکور کردستانی آوا کرنا پارتی مجلیسه کی نتوی بنگهاوی تونی از قد نابینم لی از دبینم که پیوستیک به کمیسیونێک وەک vê lê dewlementir bihêztir be bikare bê di nava Kurda de di nava ronakbîrên Kurda de di nava eşîrên Kurda de di nava şexsiyetên Kurdan de êwelatperwer û partiyên Kurda êwelatperwer ên netewî jî di nav de bi hev re bikaribin helwestekê dînin û bikaribin hevkariyekî آوا بکن و یا تفکاریه که آوا بکن به هفر تفکار بن دعا میں اگر کاری بن ویا بکن دی پیش دی بلکی مره کاری بوان آرمان جن کو ایرو بلکی دان پیشیا خواه مره کاری بن سروان بهتر باخوان بهتر جبوان پینگاوا باویجن لی پینگاوا یکم با آم ایرو او کو ev komisyona hatiya vakirin ez bi pîrozî binav dikim û em wek partî jî em pêwîstin yanî nerîna min vê ya ez bixwe rast dibînim ku em alîkar bin ji bo biserkevin û helwesta pevekê ji xwe ev yanî bi her pêngavekî wek te jî fermo kir hem jaliyê dewletê de hem jaliyê partiya de pêngavên ê ji bo Pirsa Kurd û Kurdistanê biçûk mezin bênavêtin em piştgiriya wê dikin ji bo vêya jî em piştgiriya vêya dikin vê komisyonê dikin ev komisyon divê rêyekî ciddî bide pêşiya xwe divê bernameyekî xweşik çê bike û divê ne pirsa ew kevirê mezin ku tê mana nerakirinê yê arman cîwanî nedin pêşiya xwe îro ji bo tevkariya Bakurên Kurdistanê karibin pêngava bavêjin û pêwendiya dînin diyalogekî ciddî di nava xelkê de pêk bê ne ku wek te jî got her cem partiya tenê divê her cem ronakbîrin ku bisekirî serê xwe manin her cem eşîran her cem mela her cem şêxa herin yanî komelên ê sivîl û demokratîk dev ji wan bernedin herin
بوان رو خبر بدن او داخوازین خود داخن آستکی کو معقول به کو هر کس کاری به جوان عالی هر کس کاری به بشدار ببن ایرو پیوستی کی وانی پدوی کی وانی ج هلوستی کی وها تفکر لباکور کردستانی هی مبرجی باسکش بوی کمیسیون دولتی دکاری بن بلکی دنگی خو جبو هر کسی جبو هر عالی پیش ده ببن و جرای گشتی را اشکره بکن یعنی اف وکی دینی مره چی بیش با یا ما هیویدار فرابه به هیویدار حولدان نسکنن و به انجام نمینن جبرکو هر حولدانه که گاوا به انجام جد بینه هیویه جدشکینه yani هیویدارم چکی برکاتر و دانوساندن هر گرم بمینن دانوساندن نوا کردا نوا پیکاتن کردا گله گرینگه و چیز دسته مجیبه ده همی والده همه بخوازن پشتگیر بن آلیکار بن هیویا سرکفتن دخوازن و امجیل لگلن پشتگیرن لنها روژه بدا اوک نها لسوریه گلنپری مثلا درزیا و باشورن سوریه بگمان باندورا خل پیش روژه سوریه دکل پیش روژه تفکر کردی دکه و هست yani هستن مین کو نتاوی داخوازن کرداجید که لی مخابن عالیه اوه کو ام دبینن او کنگرا کو yani konferansa کو قامشلو چه بو انجام کی و درکت و کمیسیون کی هبش آوا بو دگوره کو معرف هیوی دکر زده سرکفتی نبو yani انجام کمیسیون اوه اشبر کو دانو سندرن کردا به ودورا her diyalog avan heye lenel gore peviştiya ku marv hevit ke em hevidarin ku ew PKT'nin Kurd aliyen Kurd karibin bi helbestekî hevbeş lem derkevin hemberê bûyera kiryara yani ne tane şamil hemberê bûyera jî reaksiyonê wan hevbeş derkevin pêş evê dawiye da ev mesela ku li başûrê Sûriye dest pê kir ku خوانه که عالیه دیندار تندراو و داعش بگرانی باندور السربان بویرا کریارا داتینه yani دور نسکی گوادنه ما صحبت داشگو نسکی هزار کسی انسان هاتنه کشتنه سیفیل تین کشتنه چه قاسات تندراوین سونی دیندار هنه سویدا گیشتن هبو دو erişe خلقه دکن گلک گرنه باریان مزن دکن لپیاسه و پیشروجا سوریه داشتی اگر اوان پیکاته yani درزی به علوی به کرد به اگر پیکاته لپیشروجا سوریه دا مافی وان نین بچی کرن بگمان اف باندورا کی گل خراب سر کردا جد که لسر مافی کرداد کنه بس من دوی واردا هلوسته کی اسرائیل چبو دست پیکه دا وقت پشتکریا درزی او اوه لخوانه به باندورا امریکا او هلوست بچکی سکنی هات راوستاندن هرچند افچند جاره دبیجن شر سکنی و دیسا دست بید که به داوی دیسا اگر بست چه بیه مروه بید که که هم عالی امریکا هم عالی فرانسا کاربن زوره که بدن حتی شی یعنی حکم شامه که پیشیا داعشه بگر yani داعشر کردچه خوانه جسارت که مزن دکره هم لسر کردستانه هم لسر PKT'nin taluka ki mazın terörce merve bitke ku çareseriye ki duy var da beçekirin divan var da eminek ki sohbete ki liser bakın ve baş bez bavardıkım باشه yani tu bahsa DAEŞ'e de kakbaran DAEŞ بخوال سر حکمه اقتدار دی سرایا رئیس جمهور دست DAEŞ'e دی اوان بحثا هنک عشیره دکن و بحثا نزانم که دکن وانا گش درون مانیپولاسیون هزن اسلامی این در دورا گولانی که جوی هلوستا ویجی گلکی نخوشن وی مجبور دکن که آلیکاری وان بکن با آوان بکن اوان کسا هجومی درزیا کرن پرووکاسیون لهمبر درزیان پیکانین و ایرو کریارن که لعالین درزیان دبن
کۆمکوژیەکی vekirî zelal û eşkere ye. Nehekiyekî pir em bêjin balkêş e, pir nehekiyekî zelal dikin. Ev nehekiya rasterast hücumî adet û tore û baweriyên dirziyan dikin. Çawa ewan İslamên tundre û ên terorîst û hov û em bêjin namerd ku li hember aliyên Kurd ê Yezîdî çawa ew hovîtî û ew komkujî ew jenosîd pêkanîn îro bi heman helwestê bi heman şêweyî bi heman provokasyonan dixwazin dirziyan ji ortê rakin çünkü dirzî li nêzîkî İsraîlin di nava Lübnanên henin li İsraîl henin li Sûrî henin li Ürdünên henin hêzekî ne pir mezin e lê hêzekî jî ne biçûk e helwesta wan a li hember helwesta Colanî a Golanî a Ehmed Şerayçî ye ku yekrengî û yekdengiya şovenîst a dagîrkerî a Sûrî dixwaze li hember wê helwestekî ciddî bû daxwazên wan henin daxwazên xwe vekirî gotin em dewletekî namerkezî dixwazin em dixwazin aliyê me çanda me em bêjin toreya me a baweriyê divê azad be divê em di nava xwe dikaribin xwe îdare bikin evana vê helwestê ji aliyê İsraîl de em bêjin hat alîkarî kirin İsraîl xwest alîkarî wan bikin û derdora ew girên Golanê dixwazin derdora wê çaya nêzîkî Şamê ew ê derê bikin ciyekî bêçek bikin herêmekî bêçek bê ava kirin ew jî ji bo ewlekariya bêguman a İsraîlê ye lê divê herêmê de dirzî jî dikarin bi awayekî aramî jiyana xwe berdewam bikin veqetandirê ji Sûrî naxwazin bêguman dixwazin di nava Sûrî dimînin xwe wek ereb dibînin bi a min ne erebin belkî ereb di nav wan de beşdar bû bin dawî henin lê wek milletek ji a perçakî milletê Kurdin ew dîrokwanî redidin em waya bihêlin lê di vê derê di komkujiya ku tê kirin bêsedem nînin Amerîka ji bo çi bê bandor li vê derê ji bo çi bê deng e ew berdevkên Donald Trump Sûrî û çi dibêjim konsolosê Türkiye Amerîkayê yani pir vekirî got em ne cilê dirzî ne bi cilên em bêjin Kurdî govend wê li Sûrî nemeşi wê neyê ava kirin bi wan cilan wê çê nebe vê tişta wê yekrengî be heta navê dewleta Erebî jî pêk anîn wê Şam be Şam wê pirsgirêka esasî be wê ciyê pirsgirêka esasî li wê derê be ha li hember veya reaksiyonên ciddî hatin kirin ji raya giştî a Kurda wawekî dinê heta di nava Amerîka de wezareta derve jî nirînên xwe anîn eşkere kir zelal kir ku ba me ne rasterast wek wî camerî weya ne camerî em bêjinê devê xwe xira nekin em bêjin wek wî nefikirîn yanî heta ew kesên ku berê desthilatdariya
ئەمریکا جی گرتن ئەوانە پرڤەکری گوتن ئەڤێ نە هەلوەستێکی ڕاستە دەوێ کورد و دەوێن درزی وەکی دنێ لەوێ دەرێ خودی هەلوەست بن دەوێ مافێوان ڕەوا بجی ببن دەوێ دەولەتێکی نە مرکزی بێ ئاواکردن هەگەروانی بێ هیچ پێویست نەبوو دژی چ بێژن ئەساد ئەم بێژن هەلوەست دیرن و وی بووگەڕن یعنی ئەڤێت وەکتە گوت داعش بەوامە لەسەر حکومە و خەتەرێ دەوێن یعنی هەم کورد هەمجی درزی هەم خرستیان هەمژی ئەو سونیên ku ne bi Daişê renin di hev re helwestekî karibin ciddî ava bikin peywendiyê xwe dînin diyalogekî ciddî di nava xwe çê bikin ev yek e a duem kakbaran ez behsa çend gotina ji divê re bêjim teslîmî te bikim ana ev di kombûneweyekî mezin hat avakirin hemî partî beşdar bûn bu konferansa netewî li Rojavayê Kurdistanê encamên wê jî derketin ji rêya giştî reşkerekirin li gor van encama komisyonek jî hat avakirin lê vê komisyonê pêngavek tenê jî navet rojekê ji roja daxwazekî xwe jî eşkere nekir rojekê ji roja negot em ê wiha bikin ya em ê wiha nekin dîsa wekî berê qese de di pêş de û peye de û em bêjin meclîsa xweseriyê desthilatdariya xweseriyê û wekî dinê navpirin ji xwe aloziyek çêkirin kes nizane kî destê kê di bêrîka kê de yekî çi dixwaze jî ew jî nexweyayî werhasil lê dîsa jî em wek destkeftiyekê dibêjin divê berdewam bibe nemaja qese de divê berdewam be ji ber vêya jî ew hînê derin Şamê bi Şamê re pêwendiya dîtinin pêwendiyên wan henin û daxwazên Kurda jî vekirî dibêjin yani em cîkî ne la merkezî dixwazin la merkezî tu çi dixwazî çi ye rojekê ji roja daxwazên ê Kurda eşkere zelal nehat gotin yani di pêşiya vê komisyona ku ji aliyê konferansê de hatiye kirin di pêşiya wê de astengiyên xweseriyê henin ne astengiyê derve hene astengiyê navxweyî ne divê Kurd veya bizanibin Kurd ji bo çi bêdeng dibin li hember veya man bêdengiya Kurda tê çi maneyê yani ji bo çi ew ê ev komisyon bêdeng bibe divê hemî alî vê pirsê ji wan bikin ev pirsa divê bê bersîvdan xelq Kurd li hember dijmin li hêviya vê bersîva Rojavayê Kurdistanê ne divê evê yekîtiya xera nebe ev yekîtiya êdî destkeftiyekî mezin e divê bi encam bibe divê geş bibe em wextê xwe jî me bi ser xist em li başûrê Rojava li Sûriyê bêguman her pêşa roja Sûriyê da hemî alî dibêjin tamam yani yek nava Sûriyê da em xwedî çareseriyê bin û eger pêkateyên ku li Sûriyê hene tenê Kurd neteweyekî cuda ne êdinê pêkateyên xwe pêkateyên perçeyên Ereb dibînin lê warê dînî warê mezhebî warê ew pêkateyên cuda ne her mafekî pêşerojê eger li Sûriyê van pêkateya mafê wan ê demokratîk hiqûqî civakî netewî ê Kurda jî bicî nebe Sûriyekî wiha bê problem ava nabe em hêvî dikin ku Amerîka û Fransa di serî da dewletên desthilatdar jî vê rewşê bibînin alîkar bin ku Sûriyekî yani mafê pêkateyan û bi taybet mafê netewiya Kurd nas bike ev bijî bibe lê xwaniye Amerîka divî warî da ew ke yani ne zelale rojhata mavîn da wê çi bike çawa tev bikere gavekî pêş gavekî şûn da davêje mervê bî dike ku ê Kurdên ku pêwendîdar bi Amerîkayê re ne jî bi Fransayê re ne şekî zorê karbin bidin
yani دواره مثلا روجرات ناویندا کو پرسا بنگهین کردستانه پرسا نتویا کرده پرسا نتویا کردستانه لروجرات ناوین چار سر نبه تب پرسکره که بنگهین چه نابه مثلا فلسطین ما فلسطین نه yani اساس بنگه لروجرات ناوین سره که پرسکره که کردستانه مافویه دوی واردان لازم معرف هر وارد لکو کاربه روجه بده وقت ماشي بسركت اگر یک دقیقه خواستم یک دقیقه لسر گوتنا تازی بیجن کاک باران پرسا و چید بیجن خواستری اوتونومی و یا فدراسیون نتنه جبو پرسا چاره سریا پرسا اتنیکایی ایلو دولت لسر بنگه دینی جی دولت آواد بن لسر بنگه باوریا جی پیوندی آواد دولتین آوا کرن و یا خسریتین آوا کرن و یا امبیجن یعنی پرس لوی داره او هلوستا دینی باوری هگر جغرافیا کیوی راست هبه دوی جغرافیای ده با آمه لگور وی باوریا دینی جی دکار فدراسیون بی آوا کرن نغریبه لدنیای منح که وی هنن تشتی وها حتی وقت مگو دولت هاتن آوا کرن لسر بنگاه دینی عینی ملتی دولت جدا لسر بنگاه دینی دولت هاتن آوا کرن دولت جدا جهف قطیانن ملت جهف قطیانن يعني گرینگ ده جبو غلط نيفهم کرن مخواست ویا بیجم يعني لأن هري خراب كو تركيا دس كشياوي دكا يك دولت يك ملت يك 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 أول لنرينا خراب أول لنرينا مترسدار كود خوازن للدولة درنجي جيرانا أو بكن كو أفجي باندورا كي قال خراب وبروباغندا كي قال خراب تينا روجافي قالك ده هر جی دار ده هر روزه بیدار ده هر اویدا مرف لدجه و یک درکبه دنیا بر به آزادیه دچه بر به فراییه دچه بر به اشترا بجم دستارداریین نه ناوندی دچه لی اول نرنا تنکل دجه برجواندی یا جی ربچونیا دنیای گشیه روزات ناوین افزوردان اوه خطریه کی مزنه میبیدارن کو معرف کاربه به هزن اوی راجی پیشی اوی مترسیه بگره اشبر کو اوجی پیش yani پرسکریکا کلید دیکه و ناکه دریه و کلید که امی ویدارن کو روژاوین پیش روژی داجی هم بفدورا روژاوی گر بدومینن و او بویرین کردستان باکور شد و پرچه دنجیل گوره درفت امی بین روژاوی حیا هفته کی دی بخیر و خوشی بمینن تناوه خوشی داب بینن دماغ خوش